Gius protesta kontrahan sobra nga pamulitika. Ini ang gindumara aton mga taga-suporta aton anuwaray party list. Ngayon taon naapektuhan ang pagsarahan opisina ng temporaryo nga pagsuspinde aton serbisyo aton anuwaray party list ngadton mga pobrehanon nga waray. Ang pagsarahan opisina anuwaray amo in reaksyon ni Congressman Florencio Bem Noel han sobra nga batikos han grupo han Bayan Muna nga dahan na waray party list. Egin pahayag ang kongresista nga iton responsable ang pagsara han anuwaray. Sigun pa kang Congressman Florencio Bem Noel, bisan kon makuri buhaton og dako nga kaibanan aton temporaryo nga pagsuspende aton ira serbisyo nga pagsara han ira opisina kinahanglan nga buhaton para hanton kaupayan hiton anuwaray. Naglalaw naman ini nga mga nagrally nga kaurugan ning tawon mga pobrela aton managmit nga pagbalik han serbisyo han anuwaray party list. Ang pagbulig aton mga kablas nganan padayon ini nga pagrepresentar ang mga anuwaray didto ha House of Congress. Roy D. Moraleta, Late News Update.